Kani kalong ka Jingpynbna na kaliang jong ka Balang Presbyterian Lawbyrtun ha ka Iadei bat ka Jingiaseng Festival of Praise and Worship jong ka Jingiaseng samla Jskjpss sinot sepni ka Balang ha ka Balang Presbyterian Lawbyrtun paryong presbytery ha kitarik nyo bat pra upnai Disember arajar arusau ki Jingpynbna na kaliang jong ka Balang na kabenta kidukot delegates but ya barok kibawan siya kani ka Jingiaseng kalong baga shnong Lawbyrtun kadi ka shnong kabakriat kinongwan siya kani ka Jingiaseng kibawan na shilong lingba ka mayrang kinhapan lat siya ka diang na ka shnong kinshi but ka jingjungai na ka shnong kinshi siya Lawbyrtun kalong san kilometer kibawan nakathan nongston kinhapan lat siya kaman nakashnong kinshi kibawan nakathan maukerwat lingba kashngi maulen ringikse kinhapan yat lingba kashnong nonglat bat kinkiyo siya kalyang kaman bat kajingjungai nakashnong nonglat hadu Lawbyrtun kalong kumba hinriyo kilometer ay kilaru banwan lingba kashnong paryong siya nong shilong bat bansalat siya kinshi kadu nakalyang jong ka Balang Presbyterian Lawbyrtun kakot bat kawer sngob ha ya baro pakinwan siya kani ka Jingiaseng Festival of Praise and Worship jong ka Jingiaseng samla Jskjpss sinot sepni ninget bau blay unkerku ya ka Jingshakri lingba kani ka Festival of Praise and Worship ublay unkirku yapi paro